So much ashafo mema obibia akwaba ede bagano wa hala dwumedie yi eso muniaba ekwesi kapa ne nso menimu edi ehye mo amunim se ensem no de bebre ena ekoso ewo omayi mu na se etinti yen susu de yinyai echeso ade biara eda because ensem no de dan da bebre na ena eba eye apono eso na ene da nyuntuni Ab0rт gospel musician brother Sammy dodo nani ni se Sammy tuga emre bi ebebeto dwa se woni eye abaye bi asese wono susu de ne ho awura eye anyunto mu gospel music na mu sa eye Ohemaa Jacky womo afa yefunu ma eye brother Sammy ka se eye abaya no enkonko yigu ne ho ensensem na abusuafo se de ensem yi ache like almost 3 to just 4 or 5 years munie ensem no emu atwe pa na nka ye twen senka animu na na nkomo bebaba ama wo mo aba kasa nenso so obi ama bonten amekasa ne da yi eye abaya na ne ho ewo asem eye Ohemaa Jacky we release eye wo mo chat kire se ampa wo fire funum de ma eye brother Sammy nyuntuni ma brother Sammy eye se wonkonko yi engu sata no wo abusumi ensia emu ensonwa na odenya mescawe dinte wentimi ama bonten nyina ne se na wonye healthy enough so beba bonten ababa kasa na se sia ne ho aye din de na chese wo so oba na odin chiremu ebebe chire Ghana for ne nti se de yete no se yete ya na eye ne kwan so no na abusuafo ensem we ene de keka ho mu chiremu wo ho no mitwam ho aba me ba me de ni nyina beba abeso for mesanso emamo akwaba ebiemu nanama ma akwaba ejosu na de won se ha o me de ase o de bia me se ha me de ase ha won se ha we ye nya pon ya na ye nyina ye di so ba bia wo komedi wachi mbacho ha ya na me ba ma baby nanama asema ba o asem de aba e bia ba na ye nhwe anyuntofo womo sensem started say ba start free ma ya eso womo ware a womo jeja womo ekunu se na emema no nso so krampo bo eye ebinum atodwe nso so won chema womo ya abortion eye Ohemaa Jacky ne nsem ode aba betu edwai de na betimi aka afa ho ekeskapa me da wase pa me da no asem me fa konya we so achia ahwefo ne etefo too much supporters nakopo ensure mo dan mo akoma so bisa de nia no wonye enfama mo akoma pa mo nya edama efide na me ko wonsem no so no ekia eyare ho pa se enkofo a Yesu nakopo edida omuso ni abrabo a wo mo boto abonte so nke wo mo kapo na se ka omo have influence e ka influencer wo mo nya to me ewo embebu ni mranta ye woman to be impacting more like no omo lifestyle message omo carry the way omo carry message and senka and change the face of nkofo omo abraba omo bonanso womo kra no ma feeling big time omo feeling big time na make ko see Ohemaa Jacky asem enye na meti asem wi I think 2017 2018 yeah and almost sem we beto abonte na meti wo radio station bi say ya frɛ Ohemaa Jacky ya frɛ brother Sammy say omo pom ho acho the course no mo kan because na adane we ntumbo na we so ato we ye ano na mo ya yom ho enti e say omo settle na almost settle nya na still na brother Sammy ndi to be say bibia sa akoso no do omo ka say relationship bi and an credi amba mo afa na so no pray we ya sabeto da na chem say ye wajuma pa ye wajuma kese pa ba no womo say womo ye gospel musicians na say the whole country gospel musician because gospel uka gospel bibi attached to it
A holy something. Gospel, you the good news of the gospel. A adikesi. A sacra weapon. You can weapon out here say akudie. Okay. I think it's Ephesians 6:10 one of my can say the gospel the gospel of the good news. Akudie. Enti say akudie aye timidi di nkunim okumwa na yatoto no te say basasa na no enkoye enti ejuma wo mu ejuma say enyama bi say no enfim na papa no empie na me ensem we bae no atwemadwen de si eye bibi eso wo be kaya na nsen eye konfo agrada wo ne brother Sammy enya ntokwa bi ase odi na tem ama brother Sammy ka say onfa wo boma no esan se time a wo ye o starting nyum to wa pa life asori no na wo no eye na nagrada eye konfo hunu se eye sa esu ne eban ya wo da na di enem afa we mare no ade chi amafa we mabona todwe enuti na amasa obuo no ne dey gospel musician and brother Sammy no onya sa ebuo ni mfamfiri wo mu a osusu se nka wo se nka wo mu ebu no ne ho enukre se yesi de wo beto ade aboban ne no na besa so to bobo ban a san ba on se de wo ye ka respect a reciprocal so wo demand ene ye dibi esan ba wo so it is a wo command respect a wo subenya respect na mensem no de makosi obonsam amu minka so obonsam o but de makosi obonsam osoro na osum nyame esori nyame ejuma na wo ye no ntine na kopon ebe so kasa na kopon honhom kra wo ni mu a wo de so nyame ma nyame enije no ho nanso o ma ne ho kwan no boni bewura no ni voice na bible ntro be bia say ni voice na no de tonto nyame ne call you ana say ni super ni the way o tie no the way anya kopon ye ni sesan ye say boni ne ba ni tinti boni ba ni tim no honom no sese am no tie say boni ba mitima menim kala sesan me skin color sesan Debbie me ni am no kasa na be sesan ensesan se me ye boni a me su no sesan me ni am jina na be the same person ti ma ye hu se obonsam odaso aye awon fefo sena na wote e wo so me nti sa na wo mu so wo mu di se mo di nyakopon edi etonum awo hu se o ma sha se no mo sha se wo no kwa mo nyakopon abu bi adom bi odem mo emo bi oye omo no mo de sha se no mo de tonum but edu baby no omo mane ye no omo nim se so na voice no wo ho so na me tonum an wo sra ne ba so na me tonum a me sorry nyakopon anya mesisi enti so na me nam line ni mu na so nim se bi omo edu no omo amane omo ko opposite direction but nyama na se say interest still na spirit no omo ni efrefra no omo hu de omo ye because me brother Sammy ade ni case no ha me pa ye me yama me se we nya no hu enti asebi se bebi ogina no bebi born no ogina no want na se nsusu ansese na brabo ansakra de obehu no enye ne fe na me ni wugina brother Sammy so kakra ne wia yakọ Ohemaa Jacky so esai brother Sammy ebrasa ensensem we eba ye efa wo ne Ohemaa Jacky nyinsen ne nyinsen yugo hu nsensem no wo mo ne manager ne wo no nkoso no ne wo no wo mo babonte be ka se wo mo nim Ohemaa Jacky wo ba bia na say ye WhatsApp chat ya abaya wo no so ni din aba be pie mu a che se hu no se wo no ena ni nipa no chat no we no ebetimi ama na sa babonte aba be confirm se wonim no anasa still wo be se gina se wonim no wo hwa right now no den na wo betimi aye de afa sa asem we oh okay I say me ka so na me ka no omo case enye ne case so we ka say wonim na obi a wonim no ye den efre radio station epa na cho see yes too mu issue no and na check case ni ba yes brother Sammy promise na ware na mas no asa edi ni bono no na so mo tena radio se kan enti wonim na wo bebi a den na wo frame on show epa cho kasa say oh ofa mbone che me na me ye mafom ofa che no wonim obi a ene asem wo ka to wonim ho hwe den na wo fe pa cho na che se metiwasi ya wo mo na eboama eye mmabunu no wo musua entrocha
eno na ya rehosem a ewom no edi na eda omoso no mo sa de bo brawe no ne ma na ya rehosem because you can say ka Christos man ke ade ya fe say ko bi be sakra na adwen no abat wa twen we fi wiase mu no de no abebata Christo ne wonya akandifo bi wo mo so mutu esabisa obetime esu efim na we mu a wo mu to nwum de Kenya honhom edi ama wenya ahotoso bi o Christo wo mo mu krampo ababo mo bo no krampo sende ukoto we biase a na no nkran hye adwuma be no mo ye na no adwuma na akasa mo ye no kran den no mo ye yo nana ma yembra Ohemaa Jacky ne nsem ode ababeto abontin yi chese wo ma yate ase se ye said ye te no no kre na o crucial moment mu by them enu nti na wa ma abontin ama mekasa na afei wode ne nsem eba no ni se Nyankopon be kone kun den ede amanu de nti na wo hu ne se afei na ama abaya yi wa ba abontin a wo pese wode o ma no kre no ede edi efia Ohemaa Jacky edwuma be na sese ade ode ato no so oyi oso ye nyimtini oto nyima de gospel musician osane brother Sammy krampo ye collabo hey asabo odim say aside nyum to a ode abeto abonto to oto no sa ye blogger yeah o ye blogger ene oba no wo twa da pa de o ya ade wo ni aka ho bi blogging hype me pe mi din se entre me pese mi din entre me pese me nye relevant e ka ho bi okay asem we yaka ama na twem yefu no se nye ne ohwere yefu no ohwere ya etie kra beto so ensam mu hokra po enye ade a ehita enye asem foforo enti ade nti na wo ma ne nda a wasa kokenye mu so wasakra eye adwuma pa ade no wasa kokenye mu hype ni bi enti no de aba bi mu na so wo pese ono so on sanya relevant e wala mi brother Sammy trend we fit all trend say ono agrada trend all trendy and ono so dey dey bebom they say no na hear the order of the day before enjoy so ho biem say when ya me ye crowd e tira 70 send dey na de beba do odwin na ne say okay akonya ba me so me fa me hunji mu bi akonya enya akonya bia na ya akonya o say all trendy say obi onu obi nya asem na wo so do dey bebom a kan hu ni say ugu wenmu asese konkonte ni ngwase ema nkumara ni nkumanya ferry eti ugu na ni mu ase no kan hu ni say wo so de ewom wo de ewom bi o Kristo ni a wo to gospel song e den na wo fa yefu a wo wale unu yonko o Kristo ni ebo dwama fa yefu wom na fe de wo de to no so o sa se onye ntumanyo no e bi musu yefu no sa yire aye ai hezi ade adwuma wo sa ye sa wo se twa kofa dapa na no wo de a wo de be mu ne yeden na chese metiwasi ya anka se woni brother Sammy ware ya Kenya de se sa ense wenki e bete Kenya de se be hu mu no kre wanya de wo hwehwe anase de wo painting na ene day waye na je se obese won sambra abonten odo se wodi agi ni di no di gu eye be ma no so animu ase eno kre se wa imagine senga dia ope ebre a oni ni ehia omutu anamoso omo nante say relationship ni onu nka wo ye Kristo ni a oni obi o ye Kristo ni ena nam nka o catch up class bra me fie po na ena sem kra bem kra ka wo po so no na the refi no ho no hye ase kra nka wo po ese ka wo so ye den o correct no enam adwen po a wo so de di etire no enu nti wa correct no ena mu mien mu ka bom mu ya adwen kro ena mu ka bom o ho na nya me nim obi na so your messages won so mo tron sem de akoma ne o mo no na we di Jesus in Jesus name and Jesus now so mo ya de na Jesus nyina wo bi o mo ka bo mo fa adwen na Jesus ni mu bi ma ehun tu sa Yesu abam ti we e kire wo musu we e kire nkofo ko a wo mo ye onye oba a o ka no kre onye oba a o ka no kre on ka no kre ba ko se no kre ba ko se ni ni mu na wo hwe brother Sammy so e den na wo betimi aka fa onu so oh yeah sister oh yeah omu ni alu kada ya ngofo mienu ntim Bible aka ngofo mienu ntimi nanti mbom ade o den omuta adwen bro enti o ya na meka afom na denti na yakoye Christopher ye kasa de fa adwamambo ho ye kasa de fa krono ho enso so dodo na ye Christopher na ye denti na ye ntimi live a good example emfa emma youth no ma omu so ensua
asem bi say we home Yesu Kristo ankasa yi anu o ka say wo nua de a wo ye no wo we o se dey uyi wani asimpum unyi wani ase empum no dan so wo nua de na wo ni ase wo ko yi ni de ama no sa na Kristo fo no say ya brabo na ye okay ye wo nyema wo ye mu a enye settled ye yanga se just say ye salvation process no ye developmental process wo nyankopon mu no NCPA okay say nante ye say Paul Moses Elijah omo ye den omo ni nyankopon nante na nyankopon ye ndru ye nante akọ ye ndru be bia ye nanso do omo so omo hya se omo ba no ye hu ni se be bia edu no de betimi adane aka omo de enti na wo agina ho na wo ko bi de no so do ono ne nam no ko okay ono hu ko wan ka se mi gina tumi nuafo wan ka ncho se gina metu hu na wo se ye ko so mi hwe mi nua no ono so oba o mi nye your base or be pa o munya kokodo no e di true ade o preach no they cannot do it mutimi ka but they cannot do it they preach what they cannot do and no yes ade na obi en fa onu ka de kra nya no kra bia because we mu kra bo no kra na wo kan wo nje ni ya na me do wechi to wanama wo to me do wechi wo sa ne ma no okay nana ma yede yensem no eba na wie ye no ma yete ase se eye Ohemaa Jacky nsem yi acheye o ma settle issues ya ma bibia akwakoda na wasa apenya wapeja nsenu ana wakenya nsenu mu no na che se eye hype na wo pe hu ne se hype a wo pe ede anungwasie mom na ebre no si ne nyoma bi ekwan because ade a ebia na saata me nyoma esi yakwanyi obi a na te ba sese no o be ya ma obi ehunu se bibi se yakoso e wo wuni nipa so mesi and hu se ebe block some chances bia wo ebia na obe expect in the future na se wo expect right now efia meka mi bu baby me se kokote na ni mu gwate man kuma so nya dey enya ferry ebe blocking the chances okay ebe blocking chances na answer ebe blocking ka block e bia blocking the hu yan block because information ebe ya che enka bebi anka ade na ase akodru no enka obetimi a maintain ho na nka wa build another future from there okay wa say so sakra on kwarim kra nka watimi sakra nsemeni na wa build another legacy if you now so say wasa akọ kenye mu no bebi ese kodru ye no sa to aso efi ho the always say an o to aso efi ho see yeti kodru relationship amunya ye our real promises are amemu yin say ba ya ye hu say ye hu mu chire mu onya miscarriage emu chire mu ye nya ne ye ana the say inti bebi a yin say ye ba mu no ye nya ne ye wo ho ye nim say miscarriage normal one and they say also so ade nsem foforo aba obedi nsem eni so na che say bibi ko so na he discussion no kame omo WhatsApp chat no discussion trend no the all the channel say brother Sammy betime nim akra ni wo ewu bi yi so na say no ba che say brother Sammy no betime enim hu bi we bi asem foforo ni so say nu kwako na oni ni kodi nhemu no they see a on sa anya ni papa otimi di ewu na wa mu no so this discussion no wo ka say nia modi boni ebi am wo ka say nia in Jesus name oh God mesre eti Yesu Kristo send you asepani ye te se mu si na twetwe o mu sere seke de mo ya no twetwe no mo twetwe Yesu o mo di ne ho fel we di boni enti say we gu Kristo sumu fi say na wo kan krampo mfa oh God forgive me crank kan wo say oh in the name of Jesus it will destroy. When you are doing it, no now who say in the name of Jesus war. Mu nda mo so mo bu matopa mu in the name of Jesus kai. Nyankopon hu omobo. Nyankopon ohu omo ebobo. Ama fa efutuma mabuna wo mo ba wo mo looking up to these musicians say I want to be like this. I want to be like that. Me pese me drum pempen so we say the obi adru obi ho no won fon ne boni anipa ne de odi adru sam pempen so no pese ono de say the wetimi anye adru that a position a wonya o fame or hype no de no na pese o ye no that youth na eba no that ye energy na wo mu so pese mu dru sam pempen so no fa efutu e ma wo mu okay ebusia for me nuanom me maame mu me brothers me sisters will be bia o hwe me ni futuo me futuo ntimi nsa kira o but me nyame asem ene be ma wo
Yesu Kristo onim de na besi obi asinia onim de bebe nia onim mo a no mo di ni din ebe nyama waka de dada se anyo mo a wo mo boje no so ewrade en onim mo ebi wo krampo ohun mo krampo da omo di DJ fans but ohun mo da nanso enhwe obi asa wo twa en fans awote enu ti na Yesu Kristo na emu wakato ho say look unto me the author and the finisher of your faith. And you look unto Sammy. And you look unto Ohemaa Jacky. And you look unto yourself for and nothing that say in bebre na ira no. Or no de some ne ba or no tire kwan no ama o kwan no. Or say hwe me. Enti jai omo wo hwehwe obo no. Omo so pe omo kwan. Omo so mo pe bebi o mefa e de akodu bebi o mo pe akọ. Se wo penyame e tese ni madom upe bibie friwade wa hwe ono ankasa emu enhwe obi wo mu nya no wo mu pe bi enu nti wo hwe de wonim no o say look unto Jesus, not any other person and wanna make me akama nesi yo look unto Jesus, not any other person. And I'm also I better was see papa ebusian for aha any day and commodity no ebesi say the Ohemaa Jacky what the chatter a chair say one ne brother Sammy and pampa womo efa nyinsen na ese ye ni nyina ye ohun ne say brother Sammy and a master nyoma we nyina say wa baba bibie enyoma ani so e de ache eno ne yesi ehun enkonwa epensen mu no adwentwa wo fa ensem yi hu obetumi e de aba contribution bi anso so no yesom kukura e de emamo mutumi de eto ye comment section ho e de emaye midin e de PSC kapa menena na ama owusua na ye twetwe enkomo efa ensem hu subscribe to your channel no so wenye na follow ye we Instagram page @tumagh_. That's ne e besane share makram.